ሰላም የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ በቪዲዮ ለማስተማር ይዤ የቀረብኩት የአስረኛ ክፍል የታሪክ ትምህርት ሲሆን ምዕራፍ 2 በተለይም ስለ ኮሎኒያል ፖሊሲስ ኤንድ administrations. So Europeans followed different kinds of colonial policies and administration in their policy. One of the first very important example is company rule. እንግዲህ አውሮፓውያን አፍሪካን ከያዙ በኋላ የሚከተሏቸው የተለያዩ ፖሊሲዎች አሉ። ከነዚህም ውስጥ አንዱ ካምፓኒ ሩል ነው። ዋት ኢዝ ካምፓኒ ሩል? ሶ early colonialism saw European nations established private companies to administer large African territories. Thus, companies were created by businessmen seeking to exploit the natural resources of Africa. A good example of company rule was the British South African Company, formed in 1887 under John Cecil Rhodes. እንግዲህ የመጀመሪያው የአስተዳደር አይነት ካምፓኒ ሩል ነው። መጀመሪያ ኮሎኒያሊዝም ሲጀምር የነበረ የአስተዳደር አይነት ነው። አውሮፓውያን ካምፓኒዎች ለመጀመሪያ ጊዜ እንዲያስተዳድሩ እና በዋናነት ደግሞ የአፍሪካን ሪሶርስ ለመቀራመት ያደርጉት የነበረው ጥረት ነው። የመጀመሪያው የካምፓኒ ሩል እንግዲህ የብሪቲሽ ሳውዝ አፍሪካ ካምፓኒ ነው። እንግዲህ ይሄ ካምፓኒ ስራ የጀመረው በ1887 ነው አንደር ጆን ሲሲል ሮደስ በሚባል ግለሰብ ማለት ነው። ሶ ዘ ብሪቲሽ ሳውዝ አፍሪካ ካምፓኒ የሚያስተዳድራቸው የአፍሪካ ሀገራት እንደ ናያሳላንድ፣ የአሁኗ መላዊ፣ ኖርዘርን ሮዴዥያ፣ ዛምቢያ፣ ሳውዘርን ሮዴዥያ የአሁኗ ዚምባብዌ ስትሆን እነዚህን አካባቢዎች ያስተዳድር የነበረ ካምፓኒ ነው ማለት ነው። ሶ ካምፓኒ ሩል faced oppositions from Africans and missionaries due to harsh treatment, leading to its failure by 1924. እንግዲህ ካምፓኒ ሩል ሊያከትም የቻለው በ1924 ነው። ዋና ዋና ምክንያቶች ደግሞ ኢፌክቲቭ እንዳይሆን ያደረገው አንደኛው የአፍሪካኖች ሬዚስታንስ ነው። ኤንድ ኦፍ ኮርስ ሚሽነሪስ በዋናነት የሃርሽ አድሚኒስትሬሽን ጭካኔ የተሞላበት አስተዳደርን ይከተል ስለነበረ የካምፓኒ ሩል ብዙም ሳይቆይ ሊወድቅ ችሏል ማለት ነው። The other very important policies in which European followed were the French policies like direct rule and assimilations. So French colonial policies, mostly designed by Albert Sarraut, such approaches were the direct rule and assimilations. Africans, after receiving French education, could become a French citizen. This is a good example of assimilations. እንግዲህ አሲሚሌሽን የሚለው ፖሊሲ በዋናነት የተማሩ አፍሪካውያንን የፈረንሳይን ካልቸር፣ ባህል እና ትምህርት ከተማሩ በኋላ የፈረንሳይን ዜግነት ያገኛሉ። ከዛ ፈረንሳዊ የመሆን ፕሮባቢሊቲ አላቸው። ይህ በዋናነት እንግዲህ ፈረንሳያኖች ይጠቀሙ የነበሩት የአፍሪካን የሬዚስታንስ ሙቭመንት ለማዳከም ይጠቀሙ የነበሩት የአስተዳደር ስርዓት ነው ማለት ነው። አሲሚሌሽን the second very important French policy was direct rule የምንለው ነው። ምንድን ነው ዳይሬክት ሩል ማለት? Europeans or the French directly ruled Africans rather than using local African leaders. እንግዲህ በቀጥታ ፈረንሳያኖች ናቸው አፍሪካውያኖችን ያስተዳድሩ የነበሩት ማለት ነው። This was what we call direct policy. The other very important major policies were indirect rule. This was mostly followed by the British. So the architect of indirect rule in colonial Africa was Frederick Lugard. እንግዲህ የኢንዳይሬክት ሩል መስራች እና አቀንቃኝ ተደርጎ የሚወሰደው ፍሬድሪክ ሉጋርድ ነው። He implemented this policy for the first time in Nigeria and British East Africa. Why he preferred indirect rule, or what is indirect rule means? Indirect rule ማለት በቀጥታ አውሮፓውያኖች ሳይሆኑ አፍሪካን የሚያስተዳድሩት አፍሪካውያኖች ናቸው። አፍሪካንን የሚያስተዳድሩት አፍሪካን በአፍሪካ ማለት ነው። why he preferred this? ለምንድን ነው እሱ ይህንን የመረጠው? በዋናነት this policy was cost effective and reduced African resistance. በቀላሉ አፍሪካውያኖችን ማግኘት ይቻላል
እንደገና ደግሞ እንግሊዛውያን በወቅቱ ሾርቴጅ ኦፍ ማን ፓወር ስለገጠማቸው አፍሪካውያኖችን ነበር ይጠቀሙ የነበሩት በማስተዳደር ማለት ነው። እና ሌላኛው ጥቅሙ ኢት ሬዲዩስስ አፍሪካን ሬዚስታንስ የአፍሪካን ተቃውሞ በተወሰነ መንገድ ስለሚቀንስላቸው ዘይ ፕሪፈርድ what we call the indirect rule. All these issues were described in the book of his name is Lugard. The title of the book was The Dual Mandate in British Tropical Africa. እነዚህን አጠቃላይ ነገሮች እንግዲህ እየጠቀሰው ፍሬድሪክ ሉጋርድ በመጽሐፉ ነው። የመጽሐፉ ታይትል እንግዲህ The Dual Mandate in British Tropical Africa ነው ማለት። So these are a very important rule in which Europeans implemented. Consequences of British indirect rule. What are the consequences of British indirect rule? It aggravated ethnic differences based on dialect, religion, and races. So this is sometimes known as divide and rule. እንግዲህ ሌላኛው የእንግሊዝ ተጠቃሽ የአስተዳደር ስርዓት ከፋፍለ ግዛ ነው። አፍሪካውያኖችን በተለያዩ ነገሮች እየከፋፈሉ ዘርን በዘር ላይ፣ ዳይሌክትን በቋንቋ፣ በሪሊጅን አንዱን የበላይ አንዱን የበታች በማድረግ አፍሪካውያንን በመከፋፈል ይሄ ዋና ዓላማ ምንድን ነው? in order to weaken African resistance, in order to weaken African unity ይጠቀሙባቸው የነበሩ ስርዓቶች ናቸው ማለት ነው። The other very important examples of colonial rule were settlers rule. What is settler rule in Africa? Europeans settled in Africa, displacing indigenous populations. For example, Europeans began to settle in South Africa, Zimbabwe, Zambia, Angola, Mozambique, and Namibia. And of course, Europeans settled in Kenya, what we call the British East Africa, Algeria, of course, the French colony. Many Europeans began to settle in Africa. So this is what we call the settler rules. It was established in such African territories. What was the impact of settler rule in Africa? One of the results of the settler rules in Africa was land dispositions, means African land is given to white settlers and Africans were displaced from their fertile land. So this was one of the very important essence of or result of the settlers policy in Africa. The other very important points about the colonial rules of Europeans were the common features of colonial rule. እንግዲህ ሁሉም የኮሎኒያል ሩሎችን አንድ የሚያደርጋቸው የተለያዩ ሀሳቦች አሉ። ለምሳሌ undemocratic systems, all colonial powers were undemocratic and imposed without the consent from Africans. ያው አፍሪካውያንን ያላማከለ የአስተዳደር ስርዓት ነው ማለት ነው ሁሉ የሚከተሉት። and all colonial powers used divide and rule tactics to maintain control. ሁሉም የአውሮፓውያን ሀገራት በተለይም ቀኝ ግዛቶች አፍሪካውያኖች ላይ ዲቫይድ ኤንድ ሩልን ይከተላሉ። ቅድም እንዳልኩት አፍሪካውያንን በተለያየ መንገድ በመከፋፈል የአፍሪካን የሬዚስታንስ ሙቭመንት ማዳከም። እነዚህ እንግዲህ ዋና ዋና ኮመን የሚያደርጋቸው የኮሎኒያል ሩልስ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በሁለተኛው ርዕሴ ለማስተማር የፈለግኩት ዛሬ ስለ ኤርሊ አፍሪካን ሬዚስተንስ ሙቭመንት አጌንስት ኮሎኒያሊዝም ነው። እንግዲህ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። ሶ ኤርሊ አፍሪካን ሬዚስታንስ ሙቭመንት አጌንስት ኮሎኒያሊዝም። ሶ አፍሪካንስ ሪስፖንስ ቱ ኮሎኒያል ሩል responses varied across regions. Forms of resistance mostly armed and non-violent. እንግዲህ አፍሪካውያኖች ነጮች ሲመጡባቸው ወይም ያልተጋበዙ እንግዶች አገራቸውን ሲወሩ ዝም ብለው አልተቀበሉም። በተለያየ መንገድ ይታገሉ ነበር ማለት ነው። but mostly Africans used two kinds of resistance against colonialism. These are armed resistance and non-violent forms. ምንድን ነው እንግዲህ አርምድ ሬዚስታንስ እና ነን ቫዮለንት ነው ይከተላሉ ካልን አፍሪካውያኖች አርምድ ማለት በትጥቅ ትግል የሚታገሉ አገራት አሉ። እንደገና ደግሞ ነን ቫዮለንት ፎርምስ ከትጥቅ ትግል ውጪ በሰላማዊ መንገድ አውሮፓውያንን የመታገያ ስልት ነው። እነዚህ ሁለት ናቸው እንግዲህ አርምድ ኤንድ ነን ቫዮለንት ፎርምስ ኦፍ ሬዚስታንስ. A good examples of non-violent resistance in Africa was
indigenous press, trade unions, organized religion, association, literary and art forms, and mass migrations were good examples of non-violent methods። እንግዲህ በሰላማዊ መንገድ መታገያ ስልቶች እነዚህ አሁን የጠቀስኳቸው ኤግዛምፕሎች ናቸው ማለት ነው። armed resistance in Africa, it was categorized into three stages። እንግዲህ በትጥቅ ትግል አፍሪካውያኖች አውሮፓውያኖች ሲታገሉ የነበሩት በሶስት ምዕራፍ ዋና ዋናዎቹን የመጀመሪያውን ማየት ይቻላል። the first stage is begin from 1880s to 1940. This is commonly known as early African resistance or early African responses. From 1880 up to 1940 means up to the outbreak of the First World War. The second stage is begin from 1940 to 1945. This is commonly known as continued resistance. That means it started after the outbreak of the First World War to the end of Second World War. The third stage is from 1950s to 1980s. This period, commonly known as decolonization and ናሽናል ሊበሬሽን ሙቭመንት። እንግዲህ ሶስተኛው ስቴጅ ላይ ነው ብዙ አፍሪካውያን ነፃነታቸውን ያገኙትና የነፃነት ወይም የዲኮሎናይዜሽን ወቅትን በመባል ይታወቃል ማለት ነው። some examples of early resistance, for example ከኤርሊ ሬዚስታንሶች ተጠቃሽ ኤግዛምፕሎችን ምሳሌዎችን ማንሳት ይቻላል። it was in West Africa, for example Ahmadu Seku's resistance. Ahmadu Seku, leader of the Toklor Empire from 1830s to 1845. Initially, he used diplomacy against the French expansion, clashed with the French Senegalese troops after territorial expansion, and defeated, exiled to Sokoto. Finally, he was exiled to Sokoto. አህመዱ ሴኩ እንግዲህ ፈረንሳውያንን ሲታገል የነበረ እና መጨረሻ ላይ ደግሞ በፈረንሳዮች ተይዞ ወደ ሶኮቶ በኤግዛይል ወይም በግዞት ሊኖር ችሏል ማለት ነው። ሁለተኛው ሬዚስታንስ it was in West African resistance. It's a good example is Samure Touré resistance was a good example in West Africa. He was a Muslim leader of the Madinka Empire from 1830s to 1900. Armed resistance against the French expansion from 1882 to 1898. So ሳሙሬ ቶሬ በጣም ታዋቂ የሆነ አርበኛ በተለይም በምዕራብ አፍሪካ ውስጥ ፈረንሳዮችን ሲታገል የነበረ ነው። በተለይም ከ1882 እስከ 1898 ለረጅም ጊዜ አውሮፓ በተለይም የፈረንሳይ ቅኝ ግዛትን የታገለ ግለሰብ ነው። በተለይም the most important empire of him was Madinka Empire. His Madinka Empire to include today's African nations like Guinea, Mali and Cote d'Ivoire. እንግዲህ በጣም ትልቅ ኢምፓየር ነበር ፎርም ያደረገው። የአሁኖቹ የአፍሪካን ሀገሮች እንደነ ጊኒ፣ ማሊ፣ ኮት ዲቫር የመሳሰሉ አፍሪካኖች እንግዲህ በሳሞሬ ቱሬ ኢምፓየር ውስጥ ይጠቃለሉ የነበሩ ናቸው። ዌስት አፍሪካን ሬዚስታንስ another example was the Ashanti resistance. So the British acquired coastal areas of Nigeria and Gold Coast, and Asante Kingdom under King Primpe resisted the British expansion since 1900. The British defeated Asante and established colony over Ghana, what we call the Gold Coast colony. It was established by the British, and the British government, of course, controlled Nigeria in 1910. እንግዲህ እስካሁን ያየናቸው ሬዚስታንሶች ላይ በአብዛኛው አውሮፓውያኖች ናቸው የበላይነቱን የነበራቸው። one of the major factor for the defeats of Europeans the defeats of Africa by Europeans were the British or the French or normally European military superiority was one of the best important factor for the defeats of Africans. Resistance in East Africa, mostly known as the Maji Maji uprising. Maji means in Swahili language, in East African language, it means water. So this resistance, it was occurred in Africa from 1905 to 1907. Location or in which part of Africa this
Maji Maji movement was started. It was in Tanganyika, today's Tanzania. This kind of movement was against the German colonists, the German colonial harsh administration. And not only German colonial administration, but also the Germans forced the Tanganyikan people to produce cotton without any payment. So this created what we call Maji Maji movement. What was the kind of this Maji Maji movement? It was started by Prophet Kinjekitile Nagawale. He believed that the Maji or the magic water may turn German bullets into water, but it was unable to turn German bullet into water. So many people lost their life. For example, this movement is not successful because it was a spontaneous uprising without central leadership, and the Germans' response was very harsh. For example, it was brutal suppression through scorched earth policy. This was a policy of Germany against the Maji Maji movement. So, scorched earth policy means dismantling or destroying everything in the Tanganyikan area, so that the Maji Maji movement came to an end because of the German harsh measures or the scorched earth policy. The resistance in South Africa, like Hiriro and Nama uprising, was a good example. In 1904, Hiriro, in 1905, Nama, location in Southwest Africa, today's Namibia. Land alienation by the German settlers, that was a result. African grazing land taken after cattle epidemic from 1896 to 97. White settlers gave loans to take over native land. So in such a way, Africans lost their lands by Europeans. So the Hiriro uprising, it was caused by the above mentioned factors. So the Hiriro, it was led by a person called Samuel Mahiriro. Uprising, it was in 1904. Nama uprising, it was led by Hendrik Witbooi. Uprising in 1905. These are a good responses, a good examples of in South Africa against the Germans. Resistance in North Africa, it was conducted by Arabi revolt in Egypt, could be a good example. From 1881 to 1882, it was conducted in Great Britain. However, the movement called Urabi Pasha, it was crumbled or defeated by the British force in 1882. So from 1879, Egypt became the under the dual control of the French and the British. So the Urabis Pasha, it came to an end in 1882. British response to this, British force entered in Cairo in 1882, means Egypt became the colony of Great Britain beginning from 1882. So the revolt came to an end with the British military superiority. The other very important topic of today's is related to impacts of colonial rule in Africa. እንግዲህ በዚህ የምናየው ነገር ምንድን ነው? ኮሎኒያሊዝም በአፍሪካ ያመጣቻቸውን ውጤቶች ምን አይነት ውጤቶችን ለአፍሪካውያኖች አምጥቷል ሲባል ሞስትሊ ኔጋቲቭ ኢምፓክት። ፎር ኤግዛምፕል if we are going to look political impacts, Africans lost independence and freedom. አፍሪካኖች ነፃነታቸውን አጥተዋል ማለት ነው because of colonialism. Indigenous administration were destroyed. Europeans created artificial boundaries without local approval. ሌላው እንግዲህ የኮሎኒያል መጥፎ ገጽታው የአፍሪካውያንን ኢንዲጂነስ ሀገር በቀል አስተዳደር ስርዓት ቶታሊ ሊጠፋ ችሏል። እንደገና ደግሞ የአውሮፓውያኖች የፈጠሯቸው የአርቲፊሻል ባውንደሪዎች ሌላ እንግዲህ ትልቅ ችግር የፈጠረ ሂደት ነው። በተለይም አፍሪካውያን ነፃነታቸውን ካገኙ በኋላ
ትልቁ ችግር የቦርደር ኮንፍሊክት ነው። ሶ one of the major factors for the contemporary African border conflict was it was the results of colonial boundary settlement. So these are major results or impact of colonialism. When you say it was political impact. The next issue is economic impacts. What was the bad economic impacts of colonialism on Africa? Africa remained a supplier of raw materials for Europe. እንግዲህ አፍሪካ አሁንም ድረስ የቅኝ ግዛት ሌጋሲ ውርስ ሆኖ የቀረው ምንድን ነው? ምን አይነት ምርት ነው ለአውሮፓውያኖች እንዲያቀርቡ የሚፈለገው? ሮ ማቴሪያልስ ዛት ፊውል ዩሮፒያን ኢንዳስትሪስ፣ የአውሮፓን ኢንዳስትሪዎች የሚመግቡ የግብርና ሊሆን ይችላል፣ የማዕድናት ሊሆን ይችላል። ሮ ማቴሪያሎች አቅራቢ ብቻ ናቸው እንጂ ፕሮሰስድ የሆነ አፍሪካን ጉድስ እንዲመረት ወይም ኢንዳስትሪ እንዲመረት አይፈልጉም። ይሄ አንዱ እንግዲህ የኮሎኒያሊዝም ሪዛልት ነው ማለት ነው። አፍሪካንስ ዌር ዲስከሬጅድ ፍሮም ኢንጌጂንግ ኢን ማኒፋክቸሪንግ። እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት አፍሪካውያን ውስጥ ማኒፋክቸሪ ኢንዳስትሪ እንዲቋቋም አይፈልጉም። ቢኮዝ ዩሮፒያንስ ኒድድ ሮ ማቴሪያልስ አፍሪካን ሮም ኦንሊ አፍሪካን ሮ ማቴሪያልስ። ሞደርን ኤጁኬሽን ዋዝ ኢንትሮዲውስድ በት ኢት ሌድ ቱ ዘ አባንድመንት ኦፍ ኢንዲጂኒየስ ስኪልስ። በእርግጥ ዘመናዊ ትምህርት ወደ አፍሪካ ሊገባ ቢችልም ይሄ ራሱ ደግሞ ሌላ በትምህርት ላይ ያመጣው አፍሪካውያኖች የራሳቸውን የቆየ ትምህርት ወይም የራሳቸውን ኢንዲጂኒየስ ትምህርት እንዲያጡ አድርጓቸዋል ማለት ነው። ናቹራል ሪሶርስስ ዌር ኤክስፕሎይትድ። ፎር ኤግዛምፕል forests were cleared for timber and firewood, and of course resources were used to power steam engines and build rail tracks. So these are a major important impact of colonialism. Lastly, social impacts. What are the social impacts of colonialism? Local communities were disrupted and relocated for wide settlement and ላርጅ ስኬል ፋርሚንግ። ቅድም እንዳልነው እንግዲህ አንዱ ኮሎኒያሊዝም ያመጣው ነገር አውሮፓውያን መስፈር ሲጀምሩ አንዳንድ የአፍሪካን ቴሪቶሪዎች ላይ ነባር አፍሪካውያን ከለም መሬታቸው ላይ እንዲፈናቀሉ አስችሏል። መፈናቀል ሪሎኬቲንግ ሚንስ አናዘር ሶሻል ኢምፓክትስ ኦፍ ኮሎኒያሊዝም። ኒው ዲዚዝ ዌር ኢንትሮዲውስድ ባይ ሴትለርስ። በሰፋሪዎች በአውሮፓን ሰፋሪዎች አዳዲስ በሽታዎች ወደ አፍሪካ ሊመጡ ይችላሉ። ጉድ ኤግዛምፕል ሬንደር ፔስት አፌክትድ ላይቭስቶክ ኢን ዚምባብዌ፣ ቦትስዋና ኤንድ ኖርዝ አፍሪካ። እንግዲህ ይሄ ሬንደር ፔስት ማለት የተላላፊ የከብት በሽታ ነው። በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሕዝብ የጨረሰበት ሁኔታ አለ። በተለይም ከ1882 እስከ 1898 በተለይም ክፉ ቀን የሚባለውን ግሬት ፋሚን በኢትዮጵያ እንዲመጣ ካደረገ ዋና ምክንያት ሬንደር ፔስት ነው። Italians brought in Northern Africa. So this is one of the social impacts of colonialism. What are the positive outcomes? The positive outcomes of colonialism in Africa, it could be tribal warfare was reduced under colonial administrations. በተወሰነ መንገድ ኮሎኒያሊዝም ምንን አስወግዶ ነበረ? ትራይባል ዎርፌር፣ በነገዶች መካከል የሚደረጉ ጦርነቶች፣ የእርስ በርስ ጦርነት ለጊዜውም ቢሆን የቆመበት ሁኔታ አለ። This is what we call the positive outcomes of colonialism. Infrastructure improvements, of course, another very important results or positive outcomes of colonialism. When you say infrastructure, mostly in the construction of railways and roads to transport raw materials. So this could be one of the positive outcomes, even if it was established for their own purpose. ምንም እንኳን ለራሳቸው ቢሆንም እንደዚህ እንደ ሮድ ኮንስትራክሽን የመሳሰሉ አፍሪካን ውስጥ የአፍሪካን ሮ ማቴሪያል ለመጫን ወይም የአፍሪካን ሮ ማቴሪያል ለማጓጓዝ ቢጠቀሙበትም በኋላ ግን የሮድ ኮንስትራክሽን ለአፍሪካውያን ጠቅሟቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬ ትምህርቴን እዚህ ላይ ጨርሻለሁኝ። ቅድም እንዳልኩት ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።